Hi, my name is Lenka Gimerska and I'm a Slovak track and field athlete. I'm 18 years old and my main events are 400 and 200 meters. My 400 meter PB is 53:34, which is also a national record. My greatest achievement is qualifying for the Under 20 World Athletics Championship. Follow for more and support my friend Run with Akil. Follow my friend's Akil's channel for more videos like this in the future. Behám od malička. Za každého počasia, za každej nálady. Je to môj reset. Ale každý deň viem, že to stojí za to. Že môžem inšpirovať aj ďalších. Ukázať, že aj v Trnave sa dajú plniť sny. Stačí mať len správnu podporu. A ja ju mám od Cukrovaru.